os kuia ai tau luma hono hoko, e toha e tau lulu kuia e poni, ka Lucky Door Prize, mana tu kia e pare ke kehe e tau, pe hiri kuia, ka loto tuku, pe lava leva ai whatongia o poni. Ladies and gentlemen, let's move now to contestant number 14. Contestant number 14 is Miss Langakali e Apiko Mailetaha. Miss Saini Kolokesa Mama Saliva Foibako Fuakoula he whanga I le fuka koka. This is our final contestant for this evening, ladies and gentlemen. Ho eke mukai, ko e whinimui whamui tahaini I he tau whi au I koe o e Miss Taulunga Preteens ki he tau ni wā whi mātau hiva. Ko e contestant whika homo fulu maa whā. Miss Langakali e Apiko Mailetaha, Miss Saini Kolokesa Mama Selina Foipako Fuakoula he whanga I li fuka koka. Ki he proklama pōni si mea mai e whakalangalanga kuia o e whiawhia. Kana kulotonga mea hake whanga Stacey, ai tāme ane e kuia tena pōpō mai ki he whinimoi whikataha wha, Miss Langakali e Apiko Mailetaha, Miss Saini Kolokesa Mama Selina Foipako Fuakoula he whanga I li fuka koka. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our last contestant in tonight's competition. Contestant number 14, Miss Langakali e Apiko Mailetaha mo paspasi mai, paspasi leo lahi. Koe hui koe, whinimoi whaumui tahaini I he tau whiaui oi pōni. White Club with the Fiona Callers Academy's Tauranga competition of 2019. Tulo. Tau lawe atu ki tau aluma ai whina mo tuatumani. Pea kua whakapapa atu heni ki haapunaki he whaiwaka kau. Pepe he whoki ki hoku kau maa whi au he pōni. Pea ki e kau whakamaku e tau polokalama. Ko hone he autolo aki o e tau whaiwa whakatonga. O kua whiawhia, ki o kau maa kau whakataha, mo i te unu kaunga o Aotearoa. I hono pōpō e tau mahi whaiwa whakatonga, pe mo wike lea whakatonga whoki. O kua whawhawhonga ai Miss Whawhawhonga I atu, ai Miss Apiko Langakali o Mailetaha. Ko kutupu anga, koe ko tangata eiki, ko muri ki haa mea koka. Ko ene lele mai, nei he Apiko Langakali o Mailetaha, halale e lue, paki moe toki la paha, koro kakao, whanga I esi, pangai li fuka, pe moe makahamu walu uiha. Ko e ko whine eiki, ko Laura Melissa P.A. Ko ne lele mai me Apiko I nasi laua. Tai maelie, nei lamu, hala nei mahi la pepa, hake age no tuha a tafu. Kolo whalahola, wakatau mai, pe moe ta aki moe maka ni wa whoho. O kua urolotonga ako he Evandale Intermediate. O kua manga ko whoki he sipoti ne tibolo, pe moe tau oluma whakatonga whoki. Ko hoko kaki I tau olunga. Koe ngatu uri, koe kafa, koe konga ki olunga. Koe kafa, na e whakatoka I ki he teta aki, na e pā, ko kai, pe whakalamu uri aki ai tui, ke hoko koe ngatu uri, pe whakakupesi ki he toke lau wheletonga. Ko hoko no
Ko hoku pule oto, nai hao kafa ia, ke hoko ko hoku kahua lei ki hakatoa ngā. Ko hoku teki teki, ko i tua niu ne la lava ki ai ai kafa, pe whakamatala i a kau ke u sei, ke u teki whaiva aki. Ko hoku vesa, ko i kafa nai whi pe a teu teu. Ko hoku lolo tākai, ko e lolo o tea moho koi. Ko e kulangi tau alunga he pōni, ko e taua aloa aho e tu, o ku tā mohi vai, e he kalapu mosmosi koua o Aotearoa. Tua whātu, mi seini kolokesa, mama saliva, fo i pako fua koula, e whamori fuka koka. Ladies and gentlemen, this is contestant Whingataha Whā, Miss Langakali e api ko maile taha o paspas mai.
Langakari e apiko mai le tana. Miseini Korokesa, Mama Saliva foi Papa Fuakola and Whangairi Fuka Koka. Accompanied tonight by the Mosi Mosi Kola Kava Club.